Kimwe mu biranga iterambere ry'ibihugu harimo uburyo bworohereza abagenzi, imihanda myiza y'uruhererekane, gari ya moshi ndetse n'ibibuga by'indege. Uburyo bworohereza abashaka gusohoka cyangwa kwinjira mu gihugu bava hirya no hino, cyangwa abashaka gutembera mu gihugu. Uyu munsi rero kuri YouTube channel yacu Menya TV tugiye kubabwira ibibuga by'indege 5 byiza kandi bikomeye kurusha ibindi hano mu Rwanda. Niba uri umushyitsi kuri channel yacu kandi subscribe kuri YouTube channel yacu Menya TV, ugume ku ruhande rukungura ubwenge buri munsi. Ku mwanya wa 5 ni ikibuga cy'indege cya Ruhengeri Airport. Ikibuga cy'indege cya Ruhengeri giherereye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze mu mujyi wa Musanze. Ni ikibuga gikoze, kikaba gifite inzira imwe y'indege ifite uburebure bw'ikilometero 1 na metero 48. Iki kibuga cy'indege gishobora kwakira indege rusange ndetse n'izigenga, cyane cyane kigwaho indege z'abakerarugendo. Ku mwanya wa 4, ikibuga cy'indege cya Gisenyi Airport. Iki kibuga cy'indege cya Gisenyi giherereye mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Rubavu. Rubavu akaba akarere k'u Rwanda gahana imbibi n'igihugu cya Kongo. Iki kibuga cy'indege gifite inzira imwe y'indege ikoze, giherereye ku birometero bike uvuye mu mujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gishobora kandi kongerwa mu gihe kizaza mu rwego rwo kugira kibe cyagwaho indege zitwara abagenzi. Ku mwanya wa 3, ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kamembe. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kamembe International Airport, giherereye mu karere ka Rusizi mu mujyi wa Kamembe. Ni ikibuga kigwaho indege zivuye hanze nka Tanzania, Uganda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma yo kwangirizwa n'umutingito wabaye mu mwaka wa 2008, inzira y'indege yaraguwe iva ku kilometero 1.5 iba ibirometero 2.2 kuva mu mwaka wa 2014 kugeza muri 2015. Nyuma yo kwagurwa, Rwanda yahise itangira kuhakorera ingendo, ikaba ikora ingendo zigera kuri 7 iva kandi yerekeza Kigali buri cyumweru, kandi ku giciro cyiza cyane. Ku mwanya wa 2, ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali International Airport. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali kandi kizwi nk'ikibuga mpuzamahanga cya Kanombe, nicyo kibuga cy'ibanze mu Rwanda. Niyo nzira indege zururukiraho zije mu Rwanda. Iki kibuga cy'indege cya Kigali kiri ku birometero bisaga 5 uvuye mu mujyi wa Kigali. Kikaba cyubatse ku buryo gishobora kwakira abantu 400,000 ku mwaka. Gusa mu mwaka wa 2013 cyakiriye abagenzi bagera ku 600,000 mu gihe hagwaga indege 400 buri cyumweru. Mu mwaka wa 2016 abagenzi bageraga hafi 710,000. Hakorera indege nka Brussels Airlines zerekeza i Brussels mu Bubiligi, Coastal Aviation zerekeza Arusha, Egypt Air zerekeza Cairo mu Misiri, Ethiopian Airlines zerekeza Addis Ababa no mu Bujumbura, Jambo Jet zerekeza Nairobi ku kibuga Jomo Kenyatta, KLM yerekeza Amsterdam, Rwandair yerekeza Abidjan, Abuja, Accra, Addis Ababa, Brazzaville, Brussels, Bujumbura, Cape Town, Cotonou, Cyangugu, Dar es Salaam, Douala, Dubai, Entebbe, Guangzhou, Harare, Johannesburg, Juba, Kilimanjaro, Lagos, Libreville, London, Lusaka, Mombasa, Mumbai, Nairobi na Tel Aviv. Hari kandi n'izindi kompanyi z'indege zakorera nka Qatar Airlines, Turkish Airlines. Ku mwanya wa 1, ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera International Airport.
Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera ni ikibuga gikomeye cyane mu Rwanda kiri kubakwa. Kuva ku kibuga cy'indege cya Kigali werekeza ku kibuga cy'indege cya Bugesera harimo ibirometero 40 ugendeye ku butaka cyangwa ibirometero hafi 25 mu kirere. Ni ikindi kibuga mpuzamahanga cyo mu Rwanda nyuma ya Kamembe International Airport na Kigali International Airport. Giherereye mu karere ka Bugesera hafi y'umujyi wa Rilima. Mu cyiciro cya mbere cyo kubaka iki kibuga cy'indege hazakorwa inzira imwe izatwara miliyoni 418 z'amadolari y'Amerika. Mu mafaranga y'u Rwanda ni hafi miliyoni 380. Mu cyiciro cya kabiri cyo kuzubaka iki kibuga cy'indege mpuzamahanga, umushinga uzatwara miliyoni 382 z'amadolari y'Amerika, hafi miliyari 355 z'amafaranga y'u Rwanda. Umushinga wose uzarangira utwaye agera kuri miliyari 828 z'amadolari y'Amerika. Iki kibuga cy'indege kizaba gifite ubuso bwa metero kare 30,000. Dukurikije raporo yakozwe na TPS, iki kibuga cy'indege gishya kizaba gifite ubushobozi bwo kwakira abagenzi barenga miliyoni ku mwaka ndetse na toni miliyoni 150 z'imizigo buri mwaka, nyuma y'uko faze ya mbere yo kucyubaka izaba irangiye. Iki kikazaba ari ikibuga cy'indege cya mbere cyiza kandi gikomeye mu Rwanda. Kuri ubu mu gihugu hari ibibuga by'indege 8, ibiri mpuzamahanga ni 3: ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kamembe, ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera. Kanda kuri subscribe kuri YouTube channel yacu Menya TV, kanda kuri OK. Fungura notification kugira ngo utarajya ucikwa n'izindi video nziza tuba twabakoreye. Birajya bituma video zacu zibonera igihe. Ntiwibagirwe gukanda kuri like kugira ngo utwereke ko iyi video yakuryoheye kandi wayikunze. Muri comments ushobora kugira icyo tubwira ukurikije ino video warebye. Ntiwibagirwe kandi gusura YouTube channel yacu Menya TV kugira ngo urebe izindi video nyinshi tuba twabakoreye. Kuva mu bihe bya kera, abantu bagerageza gusobanura ibintu bidasanzwe biba bigaragara ku mubumbe wacu. Abantu benshi muri iki gihe ntabwo bizera ko umuntu ashobora kujya hazaza mu myaka iri imbere cyangwa ahashize mu myaka ya kera. Gusa abanyabugenge bisa naho batemeranwa nabo. Na Albert Einstein yavuze ko abantu bashobora gufata urugendo bagatembera mu bihe. Yabonye ko uburyo bwo kujya mu bihe bishobora guhuzwa n'inyandiko yiswe Theory of Relativity. Byinshi muri byo tugiye kubisobanura mu buryo bw'abamenyi. Gusa kandi haracyari ibintu byinshi cyane bigoye kuba wasobanukirwa. Twe hano kuri Menya TV twemera ko kugenda mu bihe bibaho kandi bikorwa cyane.